kukusandoni basa impilo yomuntu omnyama phambili, but beyisa phambili nempilo yomlungu. Impilo yomlungu ukuthi funeke ba-own ama-minerals, uya-understand? Ekuhambeni kwesikhathi singane seva kuthiwa izikweleti ebezikhona emaplazini zizophela. Ekuhambeni kwesikhathi singane seva senithetha nje into ezingane zathethwa, uya-understand? But into endiyaziyo ukuthi uHelen Zille ayikho into abayifunayo ngaphandle komhlaba. South Africa bafuna uyitake over bafowethu. Nasekuhambeni kwesikhathi futhi sithandaze nethu ukuthi angathi eCape Town makungenwe ngama-passport ngoba usazoba kwipower lo mfazi. Lo mfazi lo kwipower and usazoba kwipower. Into ayenza abafowethu sonke siyabona inhle kakhulu. I-load shedding asisayazi bafowethu. I-load shedding asisayazi. Noba uphuma endlini into sesishoda kanje sesishoda ngemali. Ama-train asazohamba bafowethu. Into ezininzi sisazo-operate under lo mfazi lo because of ukwi-leadership. Yabona? So benithi nizoni-reminder nje. Ndiyacinga ukuthi if uba nenyana omncube xa nisenzo live bebekhona, ndiyambona ukhona la umthandwa. Ndiyambona ukuthi ukhona umncube. If banenyane bazoyikhumbula lento le xa ndiyithetha ndiyiprofetha last year ngoNovember. Ndiyithetha ukuthi i-DA izophatha and i-DA izolungisa South Africa. South Africa niyayibona inhle bafowethu ichumile. So respecter is a prophet. That's why mina bafowethu abantu abaninzi ndiyazi ukuthi bayanigxeka ukuthi Simba ukuthi yena ungasithatha usiprophet. Simba ukuthi yena mina unprofeti okudlala okwenikubona la kuma social media. Andiprofeti okudlala okwenikubona la ku social media. Ndidibanisa into ezingadibana. Kusasa nobe nenzo live ngami nithetha ukuthi nithetha amagama amaninzi ngami. Kanti ipower seyisebenze njani? Seyisebenze kakhulu. Yabo? So unprofit ingane bafethu nizomxolela andiprofit abantwana. So ingakho noZuma ubona iplans zakhe ziyashabalala nje kancane kancane ziyanyamalala because of into azenzayo. Because of ungahlonipha uNkulunkulu, ungahlonipha